ebusuafo ebimu bleeding no na ebimu enjoy yemu bi ebre no na yemu bi enjoy anesen onim say CCTV camera a capture akonfo bi a chese omokohwia sika 100 sika no podium intimi body I think $100,000 and after 800 euros 800,000 euros and after 300,000 bepacho we am kwanya kwhwe video na eno asa na ebekwa kwhwe video no onim say presidential staffer ya friend Hamida ano so ne won sem bebra beto dwa a chese sika amafo echrese na say sika ye chese omo akof woni fia ya ba behwia no bepacho ye kwanya ye kwhwe video no mako enwoche na complainant owo mu no de eba court kra de na chese oye lawyer ni ampa oye lawyer ni ba Hamida nuhu na ababa we na yerere ma hu se onye lawyer ni akeke na mo oye presidential staffer na brepam na ebre ko na nim no ya aka ni nyina ba betutwa efa ni din hu ene ni aka nyina na enipa mako enwotwe a ene ya kye wo maduwa bepiem e wo court mu na odikan eye mawuli helisi dodo na abo ne mrane friend mosquito entontom David Kokovina Joseph ni amu ofe dodo na friend Gaza anase hero Richmond Tete eye metiti Malik anase Malik Hassan dodo na friend Goliath anase abebe Dennis Edu Nelson dodo na friend nam 1 ene nam 1 obo nam 1 anu ama 2 no Mustafa Mumuni dodo na friend Starboy ena Zebiru Mustafa your friend one corner over 25 years na mantie ebi scrap dealers ebi okada riders ena omuka omutimbo mtombe kokro no bo ekope kaka motobi edibutubutu omanim no bi nim ni ochire wom se ababa wa Hamida nuhu eni esika twitwiri die pa egu ne dem enti ombo omodin se ni obekokro no bo bosumi eya match bosome no da na toso enwotwe ena omutisim so obekokro no bo na omukoye no hematie sika omunya ayeli $US sika kakrakai omunya $114,500 ena omufaye omunya 52,000 Ghana cedis omunya 800 pounds ena omunya na omupie no ena abrante Mustafa Mumuni esede disika no mmanya mwatire na ebia na ebi wo ho omusan borra dem ho ekonya 3,000 euros ewa dan kro na emu echi kra ena omusan ko hu se $800 bi so esan egu baabi omusese no wieye no ena omufia ase omusese pempra ne ene chen ode to ne nan ne ode ahye nansa ne watch na somade so omusese ne mapa na bra omukọ no send us CCTV cameras no achewom na no ne eche mranti edo mo baaye ye do mbaaye to ma no na omo chese no kra ni nyame anim omo bo mitim to mbekokro no bo ne so de omo kodi mu nkuni mu pa me na okase ohema aposifo atimi age be €1,000 e de afi wo nsem omo age Ghana cedis ni bi so afi wo nsem me na okase ye cheki wo clean omo nyinara obi a chese yankokro no bo yen asem ne kra ye ne hu bi enam sa ye so amene oba pani Evelyn Asamoah aremando omu nyina se enfo mu kosie nyame ya doma August bosom ne da just edunai yen san enfa mu piem e wo court amammo na wom so am ankokro no bo no wom koye den wom kodi dwa oni ma wo se asemba aposi forcho na ye toto wano a any caution statement which make can so ampamagia to but onyanya lawyer no be bi mu court pa lawyer ka to say plead guilty na some ne ento asa fe ne be ye nhwemu e be fair dance for nti na enya nwanwa say police charge sheet ni statement ne de omo agia tum say ane na emom court dem de omo chese omo nkokro no bo omo nnim asem ne ho ba bia someone online penifo someone abro omo boyen someone de oman penifo no omoye mpanyimfo akaye de oman na hye monsa
sɛ mo bɛhwɛ no ɔman the system is working na yakɔ yɛ nim no sɛ mo hu dia mo de ɔman no yɛ na da biara da metena ase a meka ne sɛ du baabi a ehiafoɔ no ɛkɔm adi ɔmo kyɛ a ɔmo feedi on esikafoɔ no ɛpatro ha ayɛ attention tv for comment fa bra na like ne pia share na ma afoforo so ehu ne ɛkɔ medin ɛde amansan kyɛ ame akwasi mensa